81-godišnji Svetozar Koprivica primetio je da se nešto neobično dešava u njegovom dvorištu nakon upornog zavijanja psa, koji je uobičajeno bio vezan u blizini kuće. Kaže da je skakao uznemireno i hteo da se otkine s lanca. Odem tamo kad pogledam, pocrnjelo od ove muve, od skakavac ovih. I portu glavom se uopšte ne vidi. Njegova supruga Darinka ne ispušta metlu iz ruku kako bi se odbranila od novopridošlih insekata. Da dođu tamo pred vrata, šta sam ih juče ubila pred vrata. U odeljenju za poljoprivredu opštine Kuršumlija kažu da je posljednjih nekoliko dana primetno uznemirenje meštana ovog sela koji su u strahu da rojevi skakavaca ne krenu ka obližnjim parcelama. Trenutno nema opasnosti za poljoprivredne kulture, upravo zbog toga što su na ovoj uskoj lokaciji prilike nekih 10 ari pored ovog puta. Prenamnoženje određenih životinjskih vrsta uobičajena je pojava u prirodi i za sada nema mesta bilo kakvom uznemirenju, ističu u Zavodu za zaštitu prirode u Beogradu, koji će se, kako je najavljeno, početkom naredne sedmice oglasiti zvaničnim saopštenjem povodom najezde skakavaca u Belom Polju kod Kuršumlije.